Chief Minister na lamdam masida lariba apikpa enterprises sing chawkhatnanaba Manipur start of policy athuba matamda semlagani haina fongdokre. Hanagi Minister Francis Ngazokpa ngasi AICC ki primary membership amadi MLA from the resign tawkre. Manipur University Academic Council na laukiba warep ki mayokta ngasi masing yamlaba tribal mahiroi singna wakat khongcha chatkre. Amasung BJP Manipur Pradesh na lamdam masida laiba drug lalonba singgi mayokta khongthang laukhatpa hauragani hairi. Mayam Bukurumjari Adomne Bidibase Impact News ni Pinky Okram na Hosi Punja Sifau Bagi Maroiba Pausing Miam the Pizari. Chief Minister Okram Ibobi Singh na lamdam masida company macha linkhalakli basing asigi mating pangnanaba Manipur start-off policy sem lagani haina fongdokre. Ngasi koirangai Nilakuthi Food Park ta laiba BLL Enterprises Private Limited ki Laisna package drinking water and fruit juice hangtokpagi thauramda Chief Minister na wafam asi fongdokhibani. Thauram aduda Okram Ibobi Singna makha taraduna malemgi atai laibak singda haugalakliba company singda government na mateng pangsinduna mai paknari masigumna state asida haugalakliba startup company sing asi mai pakpa ohenbada natana lamdam asi company hub ama oinana bohonagani haiki Ngasigi Laisna package drinking water and fruit juices hangtokpagi thauram aduda Social Welfare Minister AK Mirabai Devi Sugnugi MLA K Ranjit Singh na chingbana saruk yaki Hangdoki ba ising amadi hai mahi puthokadawriba company asina nongmada hai mahi yauna ising liter lising mangalom puthokadawri hariba company asida housing employee kunlom na thabak suri Quality di maintain tawatai quality cannot be compromised quality is the karigino haibu masde puthokadawriba ising or natraga juice Masi human consumption never means Agadori never Masiaba. Masidagi Hai Mahi Matalama Tauraga Natraga Sidagi Ising Tauraga Midu Daya Taurea do Taurea Data Mi Sivata the criminal case Sigi managing director Mafam Kudak the case or Caneva. Senapati District ki Tadubi Assembly Constituency de ki term Ohumlak Congress Party da Mikhal Mai Park tuna Minister Faubo Oiram Laba Assembly Constituency sigi MLA Francis Ngajokpa ngasi AICC ki primary membership amadi MLA from de ki resign tawkhibaga loinana MPCC ki President TN Haukip nasu ayaba pikre Mahaka Tharaga Congress Party de ki tokhiba party asigi Hana Minister Faubo Oiram Laba MLA Ahum Sukre Mahaki Praja Singhi Apambagi Matung Ina Congress Party Tegi Tokpani Haina MPCC ki President da resignation letter pisalam laba matung Paumi Singh na hangba wahangi paukum piramki Mahak na makhata na haikibada Congress amadi NPF nataba karamba political party da changadage haiba dusu miyamgi apambagi matung ina lepkani Hauzik maki oinadi karamba political party da changadage haiba nganmalli haina fongdoklamki Term Ohumla Congress Party da Mikhal Mai Park tuna MLA oibaki mathakta Minister Faubo Oiram Laba Matung Assembly Constituency asigi miyamna Congress Party asibu pamlaktabagi maram kari oigani haina hangba wahangi paukhumda miyamgi pendaba khara leibadagi Congress Party thadoknanaba pressure pirakpani haina fongdoklamki Tudongna party di hatna di party da laimina ngasi aina resign party primary membership da resign tawdi Aigi public nang public meeting tawraga party digi topic ro atopa dolda contest tawda me party da Congress INC da contest tawda haina makoina public ya pamga na taw nang resign taw hati taw asi party ya uni abi decision laite aduga asi party phai pate na public meeting dam koina meeting tawdi aigi ti kendra ti jati sumapan jati yamba aduga Misu different yamane moi opinion bibi wanida adudi ai bosi yo ai moi na ida moi na moi meeting da shu yo da ne na moi meeting da apam pam mu express to wi wan
मिखल नक्सिलक्लबा मतमदा कांग्रेस पार्टी की अरीबा एमएलए अहुम मथंग मथंग पार्टी थादोखिबसी लाक्लिबा मिखल असिगी अफब खुदम नते हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिपना फोंदोरकली अदुम ओइनमक पार्टी असिदगी एमएलए तोखिबगा चंगलकपगा येंगनबदा चंगलकपना एमएलए मसिंग हेली पॉलिटिक्स हाइबसिदी मियोय खरा अमुक चंगलकपा खरा अमुक थोखिबा हाइबसिदी हौनसानी मियामना पिरकपा प्रेशर अमदी मफम मतम चाना नियमगी मतुंग इन्ना पार्टी दगी तोकजरगे हाइबदा पार्टी ना नो हाइबंगमदे पार्टी असिदगी एमएलए मखाताना थोखिगदबा लैगद्रा हाइना हंगबा वाहंगदा ngasi एमएलए थोकलिबा सिगी मतुंग तारकपदा पार्टी असिदगी मखाताना थोखिगदबा एमएलए लैट्रे पार्टी असिगी अरिबा एमएलए कया थोखरबसु अनौबा चंगलक्लिबा सिंगा लोइनना पार्टी असि सस्टेन तौननबा लंबी थीगनी हाइना फोंदोखी President oina haiba taradi masidi afaba sign dignate elected member amagi rights and privilege ma MLA tokadra party tokadra haiba dunana mafam matam khangna ka torap matam dadi ekoina no nang su tok tok pa yaro haibagi ekoida adugumba amuk leite maram di we respect the sentiment and the emotional decision of Honorable MLA. Masidi aina nahan makaisu haikre. By the end of October and November suwaisida political club transfer league ni haibado thorabra aina sukhale. Mi gisu ekoi dalak palay, ekoi gisu mida chakadobale. हेल्थ मिनिस्टर डी कोरौ थांगना टेक्नोपल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चेना लरिबा मोरे हॉस्पिटल की सेमगत सांगतलिबा फिबम यंगसिनख्रे हॉस्पिटल असि की वाटलिबा इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी नर्स अथुबा मतमदा पीरगनी हाइना लाउथोख्रे ngarang हेल्थ मिनिस्टर डी कोरौ थांग एडीसी मोरे की चेयरमैन लुखोसई जौ एडीसी मोरे एन गोजेंद्रो मोरे की एडिशनल एसपी मूवी याउना मोरे हॉस्पिटल की फिबम यंगसिन की लोइनना हॉस्पिटल की स्टाफ सिंह अवार्ड पर यंगसिन की टीम मदुना हॉस्पिटल की डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंह उनदुना मखोई की अवार्ड अपा खंगदोखी मिनिस्टर ना मोरे हॉस्पिटल यंगसिन की बदुगा मरी लेनना पाउमी सिंह फोंदोखिबदा हॉस्पिटल असिगा मतम चानबा मओंगदा थंबा हाइबसी महाकी अपाम्बनी लोइनना हॉस्पिटल असिगी अवार्ड अपा नर्स अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर की अवार्ड पर लैरिबसिगी मतांगदा महाकी डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंगदा खंगहनख्रे लोइनना अथुबा मतमदा थबकतो ओंथोकलगनी हाइबगी थाजबा फोंदोखी हॉस्पिटल सी इंफ्रास्ट्रक्चर वाटलिबा खोलिबा सिगी रिनोवेशन की हजिक ऑलमोस्ट सी सेमजिल्ले हजिक लाकपा कांदा खोगी एमओ इंचार्ज ना मसीगी नर्स खरा वाटले है मसी थुनमक हजिक डायरेक्टर का वारी सानजरे मजुगा सिमुक थोक के हरे अवात पा नर्सिंग से मैन पावर है बता रहे अदुगा कंप्लेन लेरिबा मशीन अल्ट्रासाउंड अमसु हजिक एक्सरे मशीन से मसी कोई थुना पीना बताओगे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा शेड्यूल ट्राइब महाइरोई सिंगी रिजर्वेशन सीट हंथानबा यूनिवर्सिटी असिगे एकेडमिक काउंसिल न लाउथोकिबा वारेप यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi शेड्यूल ट्राइब महाइरोई सिंगना वाकत खोंगचत चटख्रे मसिंग यामलबा ट्राइबल महाइरोई सिंगना अयुक पुंग 10 ताबदगी चिंगमैरोंगदा लैबा अदिम जाति कॉम्प्लेक्स दा पुल्लबा मतुंगदा गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसनबा लाकिबा खोंगचत अदु पुलिसना पीसीटीसी ऑयल पंप मपादा थिंग बदगी मखाताना चलनखिदे ट्राइबल सिंगी रिजर्वेशन सीट हंथब यारोई मणिपुर यूनिवर्सिटी मैतैगी यूनिवर्सिटी ओइरब्रा ट्राइबल सिंगी राइट मत यारोई अचुंबा वायल पामी एकेडमिक काउंसिल की वारेप हंतु हाइना पेंदबा खोलाव कया खोंजंग लोइसिंगना लाउखी तुंगदा चिंगी महाइरोई लुप कयागी लुचिंगबा सिंग याउना मियोई तरेत खंगतुना गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसलहनखी वाथोक असिगी मतांगदा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट जोसेफ आर मारना हाइखिबदा इंडियन पार्लियामेंट न यारबा एक अमबु मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना नाथैदुना शेड्यूल ट्राइब महाइरोई सिंगी रिजर्वेशन कक्थबा हाइबसी मरम चादे अथुबा मतमदा एकेडमिक काउंसिल ना लौखिबा वारेप हंदोक्त्रबदी हेना कनबा खोंजंग चंगसिनबगा लोइनना यूनिवर्सिटी की कैंपस ता चंखिरोय हाइना अकनबा वाफम थमलकले अरहानब डिसीजन अमा लौबसे सोयरे हाइबसे थुना ज्ञान तारादी
लेबाक के अफब ओइगनी यूनिवर्सिटी के अफब ओइगनी माइरोय सिंह की अफब ओइगनी मिकअप थोक मतम ओइरे एमयू की एकेडमिक काउंसिल से लोना पार्लियामेंट ना एक पीबा हक फाव अखोई सिदा फंगदरदी करी तौगदौरिनो सिदा अखोई यूजीसी नोम दो चटनाबियु हाइबनी यूजीसी नोम खंगद मीसिंग प्रोफेसर ओइबा तोकपिरो यूजीसी नोम फाव पाब थोकतब पार्लियामेंट एक्ट है खंगदब प्रोफेसर सिंह करीनो मोइना ताकपीदोइसे असिदा प्रिंसिपल एक्ट नि एमेंडेड एक्ट नि कोर्ट ऑर्डर नि कोर्ट कॉन्टेम चारबनी सिफाव ज्ञान ताब गंदब प्रोफेसर सिंह करम प्रोफेसर नोबा असिगुमना करम मही पीदोइनोबा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा रिजर्वेशन की चयेतनब लैरिबा अमदी मिंग चनबदा अथिंग लैरिबा सिगी मतांगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसुना इंडिया की प्रेसिडेंट अमसुंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दा अइबा चेरोल अमा पिसिनक्रे हाइना मुसु की चेरोल अमना हाइरकली मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महाइरोय सिंह मिंग चन्नब की रिजर्वेशन की मतांग थोकलिबा वाथोक सिंह यंगसिनबिनबा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के.एस. रतन कुमार ना ngarang ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर उनदुना तक्सिनख्रे ngarang nungthil pung 5 makhairom tabada न्यू दिल्ली दा लेबा यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की ऑफिस ता उनबदा मिनिस्टर रतन कुमार ना मिंग चन्नबगी सीट रिजर्वेशन की मतांग दा थोकिबा पामदबा थौदोक सिंग पाउदमखी मदुगी मथक्ता हांगदुना लरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अथुबा मतमदा हापीनबा यूनियन गवर्नमेंट की पुकनिंग चिंगसिनखी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की माइकईदगिसु मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थोकलिबा वाथोक असि चयोल अमगी मनुंगदा लोइसनगनी हाइबगी थाजबा पिरखी हाइरी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजिक थोकलिबा सीट रिजर्वेशन की वाथोक असिदा वारोइसिन अमा पुरकनबा इंडिया की प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट मिनिस्टर चेयरमैन यूजीसी मणिपुर की गवर्नर अमदी चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी दा देसामना मेमोरेंडम पिसनख्रे मणिपुर खुनाइदा ड्रग न पीरिबा चैथेंग असिगी अचौबा मरम अमा ओरिबा ड्रग ललोनबा सिंगदगी नहारोल सिंह असिबु कलहौननबगी वाखलोंदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना अकनबा खोंजंग चंगसिनबा हौरनी हाइना थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए के.एस. जोय किशन ना हाइख्रे ngasi ni taipa chuthekta leiba बीजेपी ऑफिस ता पांगथोकबा पावगी मिफम अमदा एमएलए जोय किशन ना मखा तारदुना हाय लागलिबा तांग 16 बीजेपी युवा मोर्चा ना सिंदुना मियामगी ओइबा चौबा खोंगचत अमा चटकनी मसागी पैसागी तखल्लगा पॉलिटिक्स तौरिबा कांगबु असिगी मथक्ता बीजेपी ना रैली असि चटकदबनी ngasi leiरिबा लैंगाक असिना सेंटर दगी थादरकपा पैसा मयाम अमा लालना सिजिनदुना लैरे हाइबसी मरिक चुम्बा वाफम अमा पुथोक्तुना खंगहलगनी हाइखी अइना प्रजा की थबक तौगनी अइना मियाम की कनगनी लेबाक के दमकता कोई पुनमक थादोबनी हाइरगा अइगी इमुंग मनुंग की मियोइसिंग अइगी मरी मता की मियोइसिंगना मणिपुर दा ड्रग कारबार अचौबो ओइरबा कांदा मधुदा एक्शन अमत लौखत्रबा कांदा करम राजनीति वलानो थबक तौतोरी हाइबसे बीजेपी ना मसी वाफम मसे पुनमक थमजरी मणिपुर प्रजा की दमकता सेंट्रल गवर्नमेंट थादरक पैसा मयाम से अखोगी लैरिबा गवर्नमेंट असिना लुट तौरगा मियाम की सखो थरांग पिरकपा पैसा सिंग तो लनाई पॉकेट सिजिनदन लैरे हाइबा वाफम मसे मरिक चुमो वाफम अमा अखोइना असुगुम्बा रैली सिदा पोथोकचरगनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस अमदी पुलिस डिपार्टमेंट का पुनः खुसम नदुना चथरकपा गाड़ी थौबदा हेलमेट उपतबा अमदी गाड़ीदा IND नंबर प्लेट थादबा फागतपदा इम्फाल वेस्ट अमदी ईस्ट दा चादा हुमुद्रा मंगा कवर तौबा ngamkhre ड्राइवर सी मखा ताना चथखिगनी मियाम की याइफना बचंगसिलेबा ड्राइव असिदा मियामना कोऑपरेशन पीबीयू हाइना इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर TS दिनचंद्रना अपील तौरकली ngasi chingmairong gi ISBT complex da leiba district transport officer Imphal East ki Kevinda Paumi Singha unabada Dinachandrana haikibada haukiba September 9 dagi October 13 faubada traffic control police amadi transport department na helmet uptaba amadi IND number plate thadabagi punna case lising manga ga chatruk kunthra mathoi register tawkibaga loinana punna lupa lakh nipan lising kunthra mapan ga chawnga fine oina thian ki hairi लोइनना टू व्हीलर लाइट वेहिकल अमदी गवर्नमेंट की गाड़ी सिंगाउना IND नंबर प्लेट हापतबा गाड़ी लिसिंग तरागा सुपना हुमफुमापनसु IND नंबर प्लेट हापन क्रे हाइना दिनचंद्रना फोंदोकी पब्लिक कॉर्पोरेशन फंगजबदगी 75% बाउदी कवर तोब ngame adagi high security number plate kisu haiba 60-75% बाउजी
public cooperation adigi Supreme Court ki ruling gi Minister of Road Transport and Highways Government of India gi Supreme Court ki direction makha sida chatharak pesa cooperation PB bagi number plate su 60 to 75% bhau cover toba namjare maduna makha tana haiba drive si public safety helmet number plate ki changjaleba drive sida public na cooperation makha tana PB duna पाउमी सिंह उनबदुदा सरुग याखिबा ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस इम्फाल वेस्ट ओसी एस रामेश्वर शर्मना हाइखिबदा हेलमेट उपतबा अमदी आईएनडी नंबर प्लेट थादब की ड्राइव चथरिबसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमदी ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस ना पैसा लौनिंगबगी तौबा ओइना मियामना उरिबसी लाइबक थिबनी मियामगी याइफनबा गाड़ी थौबदा अशोक अपन थोकदब सिंगदगी ngaktoknanaba सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर मतुंग इन्ना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगी मित्यंग मखादा ड्राइव सिंग असि चथबनी हाइखि ड्राइव असि मखा ताना चथिखिगनी मसिदा मियामना कोऑपरेशन पीबीयू चामद चाम कवर तौननबा होनमिनसी हाइखि प्रजा संघी मफमददी कोइगी थाना सिंगना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट कांगबुना मोय निंजंग तौबा अदो निंजंद्रगना हेक्तोपदौना खनबी तसेंगबदी प्रजा पुनमकना कोइगी चटनरी भारत के आइन सिंगसे इनफम थोपनी अखोइदी मधुगी आइनदु इलेक्ट्रबा हेनी इलेक्ट्रबा मतमदा एनफोर्स तौननबगी थोकचरपगी वान मुनमुना खंगबीगदबसे डिपार्टमेंट ना मोइगी फाइन कागा स्टेट की एक्सेक्टर पैसा याम काननबगी खक्की नते इसा इसागी तौहम थोपई थौदो इलेक्टबा तरुक्तबा मतमदुदा तौहम थोपनी हाइना एनफोर्स तौजबा खक्तनी गाड़ी थौबी बदनतना तोंबीरिबा सिंगनाउसिंगसु ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की सर्टिफाइड तौरबा हेलमेट अमम सोइदनो पीगदबनी मोरे टाउन की मनुंग चना लरिबा लाइरोक अमदी खुजाइरोक तुरेल की इमाई पाथोकपना मरम ओइरगा मियोय कयादा अवा अना ताहनख्रे युम कया अमांग अता थोकनख्रे अकनबा नोंगना मरम ओइरगा थोखिबा इचाउ अदुना इंडिया अमदी म्यांमार की इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर 79 की मनाक्ता लरिबा बॉर्डर फेंसिंग की मीटर कुन हेनबा सरुक हुमदोख्रे इचाउना सोखनख्रबा सरुक असिना लैबाक अनी असिगी ngमखै सरुक इसिंग हांगदुना उहल्ली था असिगी तरादगी नुमिदांग थोखिबा थौदोक असिगी मतुंगदा इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग की फिबम असि माइकई अनिगी माइकईदगी यंगसिनबा अमदी सेमजनबा लैत्रे अक्टोबर 10 की नुमिदांग वायरम की अकन नोंग अदुना मरम ओइरगा बॉर्डर पिलर 79 की मनाक्ता लैरिबा इंडिया अमदी म्यांमार की बॉर्डर फेंसिंग असि अमांग अता थोनख्रे म्याम हुजिक उबिरि मदुदी फेंसिंग असिदा इराय लाइना मफम अमदगी इंडिया अमदी म्यांमार की मफमदा इराय लाइन चटप याबगी फिबमदा लैरि नाकल अमरोमदा लोकल एमएलए ओरिबा अमदी हेल्थ मिनिस्टर डीके कोनुंगथांगना इसिंग इचाउना सोनख्रबा अकोइबा खुंजासिंग उनख्रे अमदी महाकी माइकईदगी अंगम मतिंग पांगनी हैबा फोंदोकबा लैख्रबनी कैमरा पर्सन पी बोगलोइना पौदमजरिबा भक्त तराम इम्पैक्ट न्यूज मोरे मोरेगी सिंग इचाउना मरम ओइरगा युम चाम का कुन हेना अमांग अता थोकनख्रे चांगवांग फाई अमदी मुस्लिम लैकाईगी मरक्ता फाउनबा थोंग इचाउना चेंथख्रे टेक्नोपल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए अमदी टेक्नोपल केंद्र की एमएलए अमदी हेल्थ मिनिस्टर दी कोरौ थांगना इचाउना सोकलबा मफम सिंग ngarang hak thengna yengsin की लोइनना महाकी माइकईदगी अंगंबा मतेंग पांगनी हाइना अवाबा तारबा मियामदा थाजबा थमकी चावानफाई अमदी मुस्लिम लैकाई फाउनबा थोंग कुट की ममांगदा सेमलगनी हाइना लाउथोख्रे थासी की तरागी नुमिदांग पुंग 8 मखाई ताबा दुवाइदा ताखिबा अकनबा नोंगना मरम ओइरगा मोरे टाउन की मनुंग चना लैबा लाइरोक अमदी खुजाइरोक तुरेलगी इमाई पाथोकपदगी नाकेत लैरिबा मफम सिंग इसिंग थुमजिन की लोइनना युम कया अमांग अता थोगनखी लोइनना मिनिस्टर असिना अहानबा ओइना लाइरोक तुरेलगी इचाउ कन्ननबा पांदमदा कानन खुल मपादा बॉर्डर डेवलपमेंट फंड की मतेंगना रिटेनिंग वॉल अमा अथुबा मतमदा सारगनी हाइना फोंदोकी आइगी साइटगी होजिक सोकलिबा मसिगी चाना थकननबा मतेंग पांगनी लैबि याद्रबा युम है बतारे मसिगी जिंगब क्या क्या दरकार लेब्र मदु असेसमेंट तौरगा मदुमा खुदक के ओइना कोइ मदु पांगजगे चवांग फाइगा मुस्लिम नगर की फाउनबगी थोंग असि अंगांसिंगी स्कूल काबगा मरी लेना याम दरकार लेबा थोंगनिना कुट की ममांगसिदा पॉकेट तके है बतारे सरकार की देवजी मुक्ति पाइ लेरोय मसी सेमजिनगे टेम्पररी ओइना मसी हारना सो कोई आईएफसीडी की मखादा पाइखत लबनी मखा ताबा है बतारे मसी की पाइखत नबा कोई कंसेप्ट पेपर कुंबा सरकार के ओइना कोई एनईसी की मखादा एनएलसीपी के मखादा पाइखत पे आना कोई थाखरे
The Manipur Electricity Employees Union na Corporation on Kraba Electricity Department da work charge amasung master role da thabak tauriba employees singbu regular tahanbiyo haina fongdorakli. Kaisampata Union asigi conference hall da paumi singa unabada Union asigi General Secretary Yumnam Rana Pratap na corporation asida hauzik work charge da employee chohumga supna manga amasung master role da employee kuntrani pan thabak tauri. Corporation on dringaida gi Chief Minister da regular tahanbiyo haiduna taknaduna lakpani. Karigumba State Assembly election gi matam lauthoraklabadi employee sing asida awaba hena mayokna ragani maram aduna election gi matam lauthokringaida regular tahana bathabak paikhatpiyo haina appeal tawrakli. Tilpura government gi makha da leramba daily wages mi lising ani ga changa si moina corporation on ri mamang da moi mi lising ani ga changa si regular ta thokbi ya loina ba adu ngasi ekoi manipur gi mi shahunga ma khatanga arba workers da aluga master role na kunthra ga ni pan khatanga arba asida regular ta hanbi ha bisida ta ga du sum man ba aduga sum tauri na sum leiraba election commission of india city autonomous body ni na makoina Manipuri election taurani harakun mitadi akhoi gi election code of conduct chanare na akhoi thabak se pura lepki godo. Imphal East ki manung chana laiba Moirang Purel da lambi sembada yauba sinmi amabu nongmei chingdol da fajan khiba thawongbu Maoist Communist Party Manipur na awangba thakta yaning da bafongdorakli. Lona Thinkraba Lupasigi Standing Committee gi Coordinator Comrade Kyongyan Mangang na Thokpa Cherol Amana Makha Taraduna Nongmagi Khusumal Tanjaba Lakpa Icham Chamba Sinmi Amabu Nongmai Chingdol da Faduna Thamlaga Mahaki Punsibu Senjao Paibasingi Mahut Sinbagi Thawong Achumba Khongthang Nate Maram Aduna Sinmi Anau Kabuibu Mioibagi Minungsi Yengduna Athuba Matamda Thadok Piraknaba Mari Lainaba Khudingmakta Lupasina Appeal Tawrakli Sinmi Anau Kabuigi Imung Manungi Awabada Lup Asina Mapung Fana Saru Yagani Amadi Kabui Miyamgi Awabadasu Mapung Fana Saru Yari Hairi Hiramasigi Matangda Kabui Miyam na Larokpa Warep Khudingmakta Lup Asina Angamba Thakta Sagotkani Haina Su Hairi Matang Swaista break Amalausage Manipura Madi Malem Gitongan Tongan Bi Pausinga Luna Nako break the Gam Tuna Angelake Impact News Pu Mieng Dadana Lebiu. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ಶ್ರೀ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ Radiant Tutorial Yumnam Lekai Imphal, run by well-experienced CBSE school teachers. Admission open for Class 9 and 10 CBSE Summative Assessment 2. Class starts on 6 October 2016. Class timing 4:40 p.m. to 7:40 p.m. Subjects offered: English, Mathematics, Science and Social Science. Features: regular unit tests, study materials, MCQ and study tour. Van service is also available. Nungairba Paujel, Manipur Sangai Festival Manungda, Myanmar the flight Tongluna Koiruna Bagi, Achauba Kudung Chaba Ama KB Enterprises Napizari, November Gitangkun the Chat Kragatankun Tarukta Halakadabani, Sopnatagi airfare listing Taramanga Kachamada, Myanmar the Chatpiu, Package Ki Kudung Chaba Sufangdigani, Akupa Marol Gidama, KB Enterprises, MG Avenue Infalda, contact of you, Aikogi mobile number D 98620-28656. Mayam Pamukahana Taram Nokchari Bulletin Sigi Makata Pau Miam the Pizari. Hauzik Fangba Pauda Manipur University ki Academic Council na reservation ki matang the Lokiba Firep ki Mayokta Atsum na Chingi district singda total shutdown Togani Hirambadu October Taramapan Yumjakation Numit Fauba Yetok Le Haina Atsum ki President Joseph Marna Thadorapa Cherol Amana Hairi Makataba Pauda Mathangi government Paigadaba National Political Party amada Mikhal Thengnagani Haina Kaisamtong Assembly Constituency ki MLA Laisom Ibom Chana Fongdokre Manipur gi Laikhidraba Saknairaba Miyamna RKCS Haina Khangnaba Rajkumar Chandrajit Sana Singh gi Chahi Marfutara Nithoi Suba Mapo Kumon Thoramga Mari Lainana RKCS Museum of Arts and Crafts na Sinduna RKCS Arts Gallery da Pangthokiba Thoromda Wafam Singh asi Fongdokibani
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯤꯗꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯂꯛꯂꯦ BJP ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯅꯅꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯎꯋꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯄꯤꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯁꯥ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨ ꯄꯥꯝꯖꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯦ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 13 ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ PHED ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯒꯥꯏꯗ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯤꯜ ꯀ꯭ꯂꯔꯛꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯖꯨꯒꯥꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯖꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ 413 ꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯔꯥꯎꯔꯣꯛ ꯇꯥꯡꯈꯝ ꯁꯝꯕ꯭ꯔꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ BJPꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 13 ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯨꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯌꯣꯝꯂꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯇꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ BJPꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ BJPꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 13 ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ BJPꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯗ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯌꯥꯏꯃꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯜ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ BJP ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯜ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ BJP Haingang Mandalgi Mifam ama lakadoriba Assembly Electionga mari leinana pangthokre Mifam adu Lairik Yangbam Laikai Sala Lairakta Laiba Mahal Artist Holda Mandal asina sinduna pangthokibani Mifam aduda Mandal asina BJP bu mapangkal kangkhatnana ba honaribasida BJP gi state amasung national leaders singna sakhang biba amadi singtha bida babu pendaba phongdoki Mifam aduda lakadoriba mikhal asida party asibu khanjaba amasung miyamgi chawkhat thorangda ningthina saru yagadaba misak puthoknanaba BJP gi state amasung national leaders singda pautak piba haina lepnakhi BJP Manipur Pradesh na sinduna ngarang Ziribam development gi matangda nongmagi oiba public dialogue ama Ziribam gi PWD guest house ta pangthokre Ziribam da leiba tongan ba kanglup kaya gi miyoi singna saru yakhiba thoram aduda Manipur vision document ki convener Professor RK Ranjan Singh Jiri College ki retired Professor Dr CIS Komol Singh na chingba masak naiba miyoi kaya na saru yaduna Ziribam bu chawkhatpa maikai romda purakna bagi matangda wa ngangki Andro Nagar Panchayat ki BJP ki councillor ani ngasi Andro Block Congress Committee da yaukre nauna yauraklaba councillor ani adudi ward number 7 ki S Inaubi amadi ward number 10 ki Ais Kanglapat ta leiba MLA ki quarter da pangthokpa achamba thoram amada MLA T A Shyam Kumar na taram na okhi
MLA na haikibida India government amadi NSN IM ga wari sanabasi aikoina taramna oi adubu manungda yauriba wafam singdi Indian government na amadi BJP na miyamda fongdoktaba asina ngasidi Manipur da BJP gi mafam laite haiba asina achouba khudam amani haina makataki Manipur da laiba BJP gi Delhi da paliba government asina yama chauba India government da amadi Manipur gi praja da minam tawi madudi NSN ayamga pisako sign tonaba kanda Bharat Sarkarna amadi BJP na asiboda phongdoktaba masimana ngasidi Manipur da BJP gi lehau leite Manipur da BJP gi phida leite habasi achouba khudam amani Congress na soida gi mai pakani asi yaubiraiba honorable councillor anisina senga tai madudi tongan ba lamdasu kendra pudasu Congress na masing yamna vote ka duna Manipur da Congress ki sasan lakani haina I thaja Nauna Congress the Yauraklaba Andro Nagar Panchayat ki BJP ki councillor ani Manipur Pradesh Congress Committee ki President TN Haukipna Harau Tayamna Okre ngasi nungthil BT Lambida MPCC ki office ta pangthokpa achamba thauram amada councillor ani na party asida nauna yaurakpada party asigi president na ayaba su pikre Lakadauriba Assembly Mikhalda Wabagai Assembly Constituency ki manung chana laiba Wabagai Khulda Mirep Amadagi hena Mikhal Thengnaba yaroi haina warep laukre warep laubagi mifam asi Wabagai Development Committee na sinduna Wabagai Ima Kalika Community Hall da pangthokibani Lakadauriba Mikhal sida khulasi ki oina miyam na yaba mirep ama khanduna Mikhal Thengnanaba khanani naki khulasi ki masing yamlaba miyam na saruk yaduna pangthokiba khanani na baduda lamdam adugi social worker Mayang Bamranjit Pu Khul adugi common candidate oina miyam punna saugatpa haina warep lauki Thauram asida saruk yakiba Wabagai Development Committee ki President Dr. Wairakpam Ibomjana lamdam asigi oiriba tangdu laitadraba fibam asida leibak miyam gidamakta thamoi sengna thabak tawba ngamgadaba mihut Khandaba yade haibagi pandamda Wabagai Khulgi miyamna khongfam asi lobani haiki Khul asigi oina Assembly Constituency asigi Mikhalda mirep oiningba candidate sing committee asida maming matha pisalaba matungda candidate oiningba singi maraktagi miyamna yaba mirep ama khanbani haina mahakna fongdoki Mating thona thaudang lobo ngamgadaba mioi ma khanabgenta Wabagai area de laiba asida akoina laijariba committee sina screening torga mayam ge lebak pazagi lapiri ba thimbir mayam singi akhoi advice logjarga akhoi kamalobe candidate ma khalganda yamna mating leba akhoi kendra asida asoba thabuk tabang ngongadaba aduguma mioi ma khanjage haidona akhoi ngasigi akhoi ge function si bangthok jabani Manipur Commission for Protection of Child Rights ki North AOC da Laiba Complex da Legal Aid Clinic amangasi hangdokre loina nongmagi oiba legal awareness program amusu pangthokre Thauramadu Manipur State Legal Services Authority ki mityang makhada Manipur Commission for Protection of Child Rights na sinduna pangthokpani Legal Aid Clinic adubu hangtokhiba High Court of Manipur gi Judge and Koteshwar na haikibada Mipum khudingmakta fangfam thokpa hak amadi tongan ba issue singi matangda legal gi khudong chaba yamna laina fanghananaba honabada Legal Aid Clinic amagi achauba thodang lo wi haiki These are ways and means how to make this justice system. The justice system is not only confined to the boundaries of courts and the chambers, appeal chamber. It is much more beyond that. Boundaries so that it is made easily accessible. Naurem Enterprises haina mingthonba Yonex brand gi sports kit ki shopping mall ama ngasi kai sampat leimazam laikai da hangdokre kwa kaithel dagi N Shyam Kumar gi wakhalonda lamdam asida badminton masana sibu pamna sanariba sanaroi singda afaba makhal gi kit sing fanganna bagi pandamda shopping mall asi ngasi dagi hangtokpani hairi Mahairoi Singh gi lup ama oiriba Manipur Students Federation gi 35 lakh suba foundation day gi thauram pangthokre ngasi all lamulel da leiba ghana pyari
Women's College ta pangthokhiba thauram aduda lamdam asigi mahairoi khunaina lawriba thaudang singi matangda resource person singna wangangki ngasigi thauram aduda MSF ki president Oinam Nandababu yauna federation asigi ex president kayana saru yaki Naharo Laisemba Club na Thaunawzam Ongbi Rameshwari Chehi Kuntra Manga Mapuroiba Laikhidraba Din Martin ki damakta lepkani haina fongdokre ngasi Manipur Press Club ta Paumi Singa Unabada Club asigi President L Pratap na fongdorakpada machanupa amadi machanupi na hana yengbidraba Rameshwari gi mama Yumnam Manglembu Mahakna chahi tararom seba tawduna lakhibani Manglemna leiringai matamda ingkhol saruk tangkhai ama Rameshwari gi mamingda palambani Manglem leikhidraba matungda mahaki machanupa amadi machanupina Rameshwari gi mathakta case thangkalakhibani oirakliba fibam asida kanasu leijadraba Rameshwari gi damak club asina lepkani karigumba Rameshwari da phattanungda thoklabadi Manglem gi machanupa amadi machanupina daita pugadabani haiki Nakalamaromda Thangmaiban Sinam Laikai Apunba Maira Paibi Lupnasu Naharo Laisemba Club na Laukalakpa Thabak Thauram Khudingmakta Mateng Pangani haina fongdoki Siba hek noalaga siba khudaktuda pau hairaga na lakpani aduga hojingda mangonda sumon thajinbira kanda case ama tawra ibase makti case onaba ngamba mangonda paisa puthunabagi keno sulaite ana yangwana mama macha ahum se leijabani mama macha ahum sigi nungai tabasi yangkanda laikai da leiriba mipum khudimana maki awabasi loinaba khangaba matungda laikai na maki damukta chapchana lepkani amsung thengnagani maduda tholakpa afafata khudima hairiba sumon tharaiba kangbuduna pugadabani adu makpu laikai gi tanthokpusa roi case phanangamabasu laikai da makoi hairiba kangbusi tanthokpa yaro kano koi gi changba yaro leiba yaro World Sight Day ga mari lainana no mangi oiba mid laeng bagi camp ama ngasi Kiamgi Pauna Paka Laima Public School da pangthokre camp adu Sija IK Foundation amadi Lions Club of Imphal Chanura ga punu khusam naduna sinbani camp asida miyoi cham kunna mid ka mari lainaba hiram singh da laengki District Police Commando Bisnupur amadi 2x5 Giana Bisnupur Forest Gate ki akoibada thiba humba ki thabak ama tha sigi hauki batang tarahumdoi da chathakre thiba humba du da Moirang Khunau Maning Laikai dagi Marengbam Rakesh Singh alias Ibungo Chauba alias Yathanghenba Jones alias Johnson Koba UNLF ki active member ama fare numit asimakta da IED supply tawbada chenaba Tera Khongsangbi ward number 1 dagi MD Nazaruddin alias Babu Koba Lalahulub asigi active member amasu fare hairi Moirang police na faraba miyoi sing asigi mathakta case sing lokhatpa hokre loinana wahang paung gi thabak chathari haina Manipur Police Department gi PRO gi cherol amana khangalakli Hauzik ngasi sanabagi pauda Taramathoi suba Manipur State League ki ngasi Khuman Lampak Artificial Turf Ground da sana kibal league match singda Nisa Thangmai ban amadi Trukpu Nambol animak mai pakre Tournament asigi ngasi sana kiba Nifunitoi suba league match da Nisa Thangmai banna Sagolban United Pupanjal ahum ani da maithi bapi bangamki KIS Ingocha Singh Memorial Trust ki sentang makhada All Manipur Football Association na sinduna chatharakliba State League asigi makhata ba match sing Nongching ki fibam fatabana maram oiraga yaithokre Moregi Kutlampakta Inter School Sports Meet 2016 ngasi dagi haukre Sports Meet haudokpagi thauram adu Cookie Student Organization More na sinduna pangthoki haudokpagi thauram adu da 11 AR Moregi CO Moregi Additional SP amasung mafam adu da leiriba mahailoisang kayagi principal amasung oja singna saru yaki Sports Meet asida football lamjen na chingba masana kayada mafam adu da leiriba mahailoisang singi mahairoi kayana athoi ehen tanagani hairi Mari Super State Level Open Chess Tournament ngasi loisin kre tournament asigi ngasi taret super round sanaba loikhibaga loinana L Lal Gopal na point taruk makai fanglaga tournament asigi champion oibangam kre tournament asida Ice Jeki and Bangkim amadi Ice Somokanta hariba sanaroi ohum asina second third amadi fourth position taki Manipur Chess Association gi mityang makhada chess club new Thumbu Thong na sinduna tha asigi nipandagi chatharakliba tournament asida chess
सानरोई निफु तरुकना स्विच लीग राउंड तरेत सानखिबा टूर्नामेंट असिदा अथोय हेंतानखी वार्ड नंबर 19 की कॉर्पोरेटर लाइमयुम ओंगबी इनुंगानबी अमदी डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर एल गोपाल शर्मा गलोनना मणिपुर चेस एसोसिएशन की थौपी पूरीबा मियोय कयाना टूर्नामेंट असिगी ngasi loisankiba thauram aduda saruk yaki अरोबदा बुलेटिन की हेडलाइंस अमुक हन्ना मियाम थमजगे चीफ मिनिस्टर ने लमदम असिदा लैरिबा अपिकपा एंटरप्राइजेस सिंग चाउखटननबा मणिपुर स्टार्टअप पॉलिसी अथुबा मतमदा सेमलगनी हाइना फोंदोखरे हानगी मिनिस्टर फ्रांसिस ngaजोकपा ngasi AICC की प्राइमरी मेंबरशिप अमदी MLA फमदगी रिजाइन तौखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल लौखिबा वारेप की मायोक्ता ngasi masing yamlaba ट्राइबल mahiroi singna wakat khongchat chatkhre अमसुंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना लमदम असिदा लैरिबा ड्रग ललोनबा सिंगी मायोक्ता खुंथांग लौखटपा हौरगनी हाइरी